تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборот мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба қонунҳое ки маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд имзо гузоштанд. қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳо дар бораи хариди давлатӣ, дар бораи таъмини ченаки ягона, ба кодексҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ва нақлиёти автомобилии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. қонунҳои ба имзо расида барои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, рушди устувору бо суръати иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва некуаҳволии мардум равона шуданд. қонунҳо дар матбуот нашр мешаванд. 16 феврал президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии қазоқистон ермек каширбаевро ки бо сафари расмӣ дар шаҳри душанбе қарор дорад ба ҳузур пазируфтанд. сарвари давлат дар оғози мулоқот ташрифи вазири корҳои хориҷии кишвари дӯстро ба тоҷикистон хайрамақдам гуфта таваҷҷӯҳи пайвастаи ҷониби тоҷикистонро ба масъалаҳои таҳкиму тавсеяи шарикӣ, стратегӣ ва муносибатҳои ҳампаймонии кишвар дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтирому эътимод ба якдигар таъкид карданд. вазири корҳои хориҷии қазоқистон ермек каширбаев дар навбати худ аз пазироии гарм изҳори сипос карда саҳми шоёни пешвои миллатро дар рушди пайвастаи ҳама ҷанбаҳои муносибатҳои тоҷикистону қазоқистон таъкид кард. дар ҷараёни суҳбат ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои дуҷонибаи тоҷикистону қазоқистон дар соҳаҳои гуногун муҳокима шуданд. пешвои миллат аз ҷараёни рушди ҳамдастии ду давлат изҳори қаноатмандӣ намуда аҳамияти идомаи муколамаи пайвастаи сиёсиро барои такуни тоза бахшидан ба робитаҳои ҷонибҳо дар соҳаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ, гуманитариву фарҳангӣ, амният ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак зикр карданд. дар ин зимн ҷадвали мулоқоту тамосҳои дар пеш истодаи ҷонибҳо дар сатҳи олӣ баррасӣ гардид. ҳамчунин мубодилаи афкор доир ба масъалаҳои ҳамкориҳои бисёрҷониба дар чорчӯби сохторҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт. имрӯз вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии қазоқистон ермек кашербаев дар доираи сафари расмии худ ба ҷумҳурии тоҷикистон бо нишони эҳтиром ба таърихи давлатдорӣ ва фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик дар пояи муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ гулчанд баргузоштанд. дар ин маросим меҳмони олиқадрро намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамроҳӣ намуданд. артиш, тартиб, қувват, интизом ва ифтихори миллӣ. ҳар як сарбоз ҳимоятгари сулҳу субот ва амнияти давлат. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мактаби мардонагӣ ва шуҷоат аст. ба ватан пешвои миллат содиқона хизмат мекунанд. муждаи баҳор, гулҳои рангоранги баҳорӣ сар аз хок бароварда бо накҳати дилангезашон фазоро пур аз шодӣ ва умед месозанд. баҳор фасли эҳё ва орзуҳои сабз.
рақамӣ кунонӣ қадами устувор ба сӯи рушди босуръат. дар бадахшони кӯҳӣ раванди ҷорӣ намудани технологияҳои муосир суръат мегирад. инноватсияи имрӯз пешрафти фардо. бадахшон ба давраи нави рушди рақамӣ ворид мегардад. таъмини саривақтӣ ва босифати китобҳои дарсӣ аз омилҳои муҳими боло бурдани сатҳи таҳсил ва фароҳам овардани муҳити мусоиди омӯзиш мебошад. таъмини китобҳои дарсӣ заминаи таҳсили босифат. ниҳолчинонӣ қадаме ба сӯи фардои сабз бо рӯҳияи баланди созандагӣ ва ҳисси масъулият нисбат ба табиат маъракаи ниҳолчинонӣ дар кишвар идома дорад. шинонидани ҳар як ниҳол рамзи ободонӣ, тозагии муҳит ва ғамхорӣ ба наслҳои оянда. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. дар замони зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир тақвият бахшидани тарбияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллии ҷавонон яке аз масъалаҳои мубрамирӯз ба шумор меравад. зеро дар заминаи бедор гардидани ҳисси ватандӯстӣ пойдор мондани асолати давлатдорӣ дар дили ҳар як фарди ҷавон пайдо мегардад. гузориши аҳли дини Шаҳобиддин дар ин хусус. тарбияи ватандӯстӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ пояи асосии рушди давлат, таҳкими сулҳ ва худшиносии ҷомеаи Тоҷикистон мебошад. ин раванд ки аз таълими насли наврас ба рӯҳияи эҳтиром ба истиқлолият, таърих, фарҳанг ва забони тоҷикӣ оғоз мешавад, барои устувории марзубум, ваҳдат ва пешрафти кишвар муҳим аст. ватандӯстӣ муносибати ҳиссӣ нисбат ба ватан буда, дар хидмат кардан ба ватан ва муҳофизат намудани он ифода меёбад. ифтихор намудан аз дастовардҳо ва фарҳанги ватани худ сифатҳои беҳтарини ватандӯстӣ мебошанд. мо дар марҳилаи инкишофи бесуботи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорем ва тазодҳоеро мушоҳида менамоем ки бар зидди арзишҳои мо ва махсусан бар зидди арзиши ватандӯстии мо равона шудааст ва месазад ки дар масъалаи ватандӯстӣ ҷавонон ифтихороти миллӣ ва инкишоф додани худшиносии миллии онҳо тарбия намоем. арзиши ватандӯстии мо ба арзишҳои маънавии гузаштагонамон такя мекунад. яъне мо ҳувиятамонро ватандӯстиамонро пайваста аз афкори маънавии онҳо гирифта барои тарбияи насли наврасамон истифода менамоем. имрӯз худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан яке аз пояҳои муҳими давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ тарғиби ҳамешагии ин мафҳумҳо барои насли ҷавони кишвар аз манфиат дур нест. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ, ҳимояи марзу бӯми кишвар ва нигоҳ доштани оромию осудагии мамлакат низ аз худшиносӣ, худогоҳӣ ва садоқат ба давлату миллати ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дарак медиҳад. ҷавонон ояндаи миллати мо аст, яъне анамин арзишҳои волои ватандӯстӣ ва арзишҳои фарҳангии миллатамонро мо бояд дар замири ҷавонон тарбия намоем ки онҳо шахсияти худшинос, ҳимоятгари арзишҳои миллӣ, ҳимоятгари ҳамин ватан, ҳамин меҳан бузург шаванд ва ҳамин миллат, ҳамин меҳанро ҳимоя намоянд ва манфиатҳои кишварамонро дар тамоми сатҳҳо, чӣ дар сатҳи байналмилалӣ, чӣ дар сатҳи минтақавӣ ҳимоя намоянд. тарбияи ватандӯстӣ, ҳимояи арзишҳои фарҳангию миллӣ бояд кори мутаассилу пайвастаи ҳар як аҳолии кишвар бошад. ободӣ ва рушди бевоситаи давлат ба тарбияи дурусти ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстиву худшиносии миллӣ марбут аст. бинобар ин ҳар як оила ва муассисаҳои таълимиро зарур аст ки ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон диққати аввалиндараҷа зоҳир намоянд, то ки бо ҳисси баланди ватандӯстии хеш тавонанд дар пешрафти ҷумҳурӣ нақши худро гузоранд. дар сурати тарбия ёфтани ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, дастовар ва арзишҳои фарҳангу таърих, бахшҳои воқеии иқтисодиву иҷтимоии давлат ва миллати тоҷик ҳифз гардида дар оянда низ боз ҳам ташаккул меёбад. хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандии ҳар яки мост. зикрулло ҷаборзода яке аз сарбозони шуҷои ватан мебошад ки давоми як соли охир дар отряди сарҳадии раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар ноҳияи 5 хизмати ҳарбӣ менамояд. мавзӯъро ҳамкорони мо шарҳ медиҳад.
مرز دولتی در ردیف ارزش‌های ملی، زبان، تاریخ و دیگر مقدسات ملی از جمله مهمترین عنصرهای صاحب اختیاری و صاحب استقلالی دولت میباشد. ذکرالله جبارزاده با درک همین معنی و اجرای رسالت جوانمردی دوام 1 سال است که بعد از ختم دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان و صف قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، اتریاد سرحدی ریاست قشون‌های سرحدی در ناحیه 5 سربلندانه خدمت نموده ایستاده است که این برایش باعث افتخار دانسته می شود. هر روزی که لباس حربی را در تن میکنم، آرزو و هوسم در دلم بیشتر می شود، چون که میدونم برای مردم و مملکت خودم خدمت کرده ایستادم. چنانچه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش امام علی رحمان در سخنرانیش قید میکنند که سرحد یکی از رکنهای دولتی بوده، حفظ و حمایت منفعت‌های آن قرض هر یک شهروند است. برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چی گوید ادا میکنیم. با وطن پیشوای ملت صادقانه خدمت میکنند. شرایط و امکانات پیشبرد خدمت برای سربازان و افسران جزء تام‌های مملکت که طول 34 سال صاحب استقلالی کشور فراهم گردیده است، هر یک جوانمرد را روح بلند و وادار مینماید که با حس بلند میهندوستی و ارج گذاشتن به مقدسات ملی و سرحد دولتی به صف ارتش شامل شده، قرض شهروندی خود را صادقانه و صافدلانه ادا نماید. باید قید کرد که قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان عین زمان با تکنیکا و تجهیزات‌های حاضر زمان پررا مجهز بوده، اجرای وظیفه‌های خدمتی جنگی خود را در تمام شرایط و وضعیت میتواند عملی نماید. امسال در قسم حربی 0306 پرورشگاه سگای خدمتی گشوده شد و این پرورشگاه برای آماده نمودن سگان خدمتی و جلب نمودن آنها در حفظ و حمایت سرحد دولتی مشق‌ها و مشغولیت‌ها تمرین‌ها گذرانیده شده. می‌بایند آنها با دستورجهنده‌ها برای ادامه خدمت و جزء تام‌های سرحدی انتقال کرده می‌شود. وضع امروزه جهان از هر یک شهروند کشور به خصوص جوانان دلیری و شجاعتمندی و زیرکی و هوشیاری را تقاضا می‌نماید. می‌توان گفت که جوانان خودآگاه کشور با اجرای قرض شهروندی در قسم‌های حربی و مرزی وطن حاضرند وطن عزیز خویش تاجیکستان را از هر گونه خوف و خطر حفظ و حمایت نمایند. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، ناحیه 5 اخبار. در عرفه تجلیل از روز تأسیس یابی قواهای مسلح با مقصد شناسایی با شرایط بود و باش افسران و سربازان، ترغیب و تشویق خودشناسی و بلند برداشتن افتخار ملی و احساس وطن دوستی، نمایندگان کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در یکی از قسم‌های حربی ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلون مراسم عیادت و چاره‌بینی معرفتی را برگزار نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند. در دایره اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ابتکار مسئولان کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، اینچنین با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، افسران و سربازان و دیگر فعالان در قسم حربی 0341 ناحیه شمس‌الدین شاهین مراسم عیادت، شناسایی با وضع شرایط زیست و خدمتی مرزبانان و چاره‌بینی معرفتی برگزار گردید. اشتراکداران از امکانیت‌های موجوده دایر به فعالیت خدمتی و حالت بود و باش سرحدبانان قسم حربی دیدن نمودند. با شرافت پایداری استقلال دولتی و دستگیری‌های به‌واسطه سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، دوره به دوره با عملی سازی هدف‌های سازنده، مکمل گردانی انفراساختار ساحه تأمین و شرایط مناسب خدمتی برای افسران و سربازان فراهم گردیده است. هنگام دیداربینی با سربازان صحبت و ملاقات آزاد و سودمند دایر شد. سربازان قسم حربی با افتخار از وطنداری در محیط سازگار شرایط و امکانات فراهم بوده، بهر حفظ سرحد دولتی شجاعتمندانه ادای خدمت کرده ایستادند. در این یک دوردستترین مرزگاه مقدس پاک تاجیکستان که ما امروز واخوری برگزار نمودیم، شرایط خوب است و همه سربازان نگهبانان شجاع دلیر تاجیکستان عزیز ما یک روحیه بلند دارند و با شکرگزاری از همکاری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت، با شکرگزاری از صلح و ثبات امانی اتحاد کشور آماده هستند که خط مرز پاک مقدس تاجیکستان عزیز ما را با بهترین صداقت‌ترین صمیمیت و احترام و ارجگذاری
که به نیاگان و به کل مردم تاجیکستان حمایت و حفاظت کنند. سپس در صحن قسم حربی چورابینی معرفتی دایر شده ضمن برآمد تاکید داشتند که حفظ سرحد دولتی و تامین امن و آسایشگی در مملکت از خدمت صادقانه افسران و سربازان دلیر و شجاع وطن وابستگی عمیق دارد. تاکید شد که اجرای این رسالت برای هر فرد خودشناس وطن مایه افتخار و سرفرازی محسوب می‌یابد. برآمد کنندگان با افتخار اظهار داشتند که امنیت و ثبات پایدار کشور که فضای آسایشته و فعالیت با مرام سرتاسری را فراهم ساخته است نشان از متانت و دلیری و صداقت حامیان وطن مخصوصا سرحدبانان مملکت است. در ادامه چورابینی همچون رمز احترام و قدرشناسی به خدمت صادقانه مرزبانان کشور سربازان و افسران قسم حربی با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. همچنین از جانب مسئولان کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان به کتابخانه قسم حربی تعداد زیادی کتاب‌های تازه نشر همچون تحفه ادانه تقدیم کرده شد. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه شمس‌الدین شاهین، اخبار. 13 нафар кӯдаки хурдсол дур аз оғӯши гарми волидайн ва таҳсил дар муҳити тангу тира дар назди шахсе ба таълимоти динӣ фаро гирифта шуданд ки номбурдагон барои муомилоти ғайриқонунӣ ва истеъмоли воситаҳои нашадор қаблан суд шуданд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. антари шароити хубаи гуфта баъдан шинавидем гамда пушаймонем айкадаи корам очамаил накардам вақти очамаил накардам таҷуга меомаду. ҳамаи ин нидои имдодхоҳонаи кӯдакони хурдсоле ҳастанд ки дур аз тарбия ва меҳру муҳаббати волидайн аз таҳсилоти муассисаи таълимӣ дар канор мондаву дар муҳити тангу тира бо зарби чӯб ба таълимоти ғайрирасмии динӣ фаро гирифта шуданд. кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе зимни амалисозии чорабиниҳои оперативӣ як далели таълимоти ғайрирасмии диниро ошкор намуданд. ҳамчун гумонбар шаҳрванд Асламов Абдулло Болтаевич соли таваллудаш 1978 сокини ноҳияи Вахши вилояти Хатлон дастгир карда шуд. номбурда манзили истиқоматии шаҳрванд Ҳайдарова Низорамо воқеъ дар кӯчаи Садриддин Айниро ҳар моҳ бар ивази 10,000 сомонӣ ба иҷора гирифта дар ин айёми рушди босуръати илм дар муҳити тангу тира дар як утоқи хурд 13 кӯдакро мавриди азобу шиканҷа қарор дода ба таълимоти ғайрирасмӣ фаро гирифтааст. аз назаргузаронии манзили зисти кӯдакон собит намуд ки ин макон ниҳоят дар ҳолати вазнини ғайрисанитарӣ қарор дошта бӯи ғализ, норасоии ҳавои тоза, рахти хоби парешону чиркин, либосҳои ношуставу дигар омилҳо боиси пайдошавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ гардидааст ки осори захми он дар бадани ҳамаи кӯдакон баръало намоёнанд. гарчанде соҳибхона шаҳрванд Ҳайдарова Низорамо аз ҳама ин ҳолати ҳузнангез ба хубӣ огаҳӣ дошт, вале маҳз бо мақсади ба даст овардани манфиати молиявӣ ба он чашм пӯшида, на ин ки ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иттилоъ надод. ҳамзамон барои ташкили чунин як манзараи мудҳиш ба Асламов Абдулло шароит фароҳам сохтааст. таҳлил ва санҷишҳои мақомоти милитсияи пойтахт собит намуданд ки Асламов Абдулло дар асл дорои маълумоти миёна буда донишҳои диниро дар назди бародараш омӯхтааст. номбурда собиқаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дошта соли 2014 ҳангоми эмомхатиби масҷиди ба номи Абубакри Сиддиқи ноҳияи Вахш буданд барои муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир гардида тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудааст. соли 2014 охири сол ба моддаи 200 қисми 1 яъне истеъмолкунандаи афён ба даст галтидам шаҳри Душанбе омадем, ҳамин ҷоя дарёфт кардем барои квартирантӣ
میگه این بچه را از قرآن تعلیمشون بده. اون پولی که میتون بعضیشون 3000 میتون اونها را خرج همه خروجی خونه و کوارتر پولی میسپریم. اگر یک مقداری بمونه خب باز اندازه زندگی ما مصرف میکنیم. از بس که بیرون نمیبریم کوچه نمیبریم با خاطر اونه که مردم نبینن گفته همین کار رو کردیم. با وجود چنین گذشته جنایتی اسلاموف عبدالله خود را در بین مردم همچون شخصی دانشمند دین معرفی نموده به فعالیت غیر قانونی تعلیمات دینی مشغول گردیده است. قابل ذکر است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد به تعلیم و تربیه و دانش‌های مکمل فرا گرفتن شهروندان تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. مخصوصاً دانشکده اسلامی تاجیکستان بارگاهی است که همگان می توانند در محیط سالم به آموزش احکام شریعت و دیگر دانش‌ها مشغول شوند. ولی مشاهده چنین منظره ها گواهی آنند که والدین این نورسان بر علا حقوق‌های کودکان خردسال را پایمال نموده، مسئولیت خود را کنار گذاشته، فرزندان را از تحصیل در مؤسسه تعلیمی دور نموده، به تعلیمات شخصی واگذار نمودند که او خود به کردارهای جنایتی مشغول است. اسلاموف عبدالله از والدین این کودکان بر ضمن تأمینات مادی همزمان هر ماه از 3 تا 4 هزار سومانی مبلغ می گرفته است. این کودکان در برابر دور ماندن از تعلیمات حتمی مکتبی، گشت و گذار در هوای تازه، اینچنین از امکانیت ملاقات با والدین خویش نیز محرومند. ضمن پرسش معین گردید که اکثریت این کودکان از 3 تا 8 ماه والدین خود را ندیدند و به آغوش گرم و مهربانی والدین قرار دارند. آره تلفن شگیرون کرد، گفت که قطعه تاوستون گفت زنین پشک پشیده بودیم، پشکای نو گفت زدیم، چی تایی میگفتیم سازم نقلیم، تایی گفتیم چی صدکه نکبدیم نگفتیم. خونت بسیار چرکین، موسمبت، مایده نون، همه چیز خونه بسیاری بد بوی داد، بسیار گشنه بودیم. افلاسی ما صد کشیدیم پایمون همه جامون، بعد توالت ها را خمان نشکیدیم، همه جا را ورنه را خمان نشکیدیم. وقتی که قطعیت هم گم زدم بچه ها بایدیم نمیتونیستم گفته که من چی صد کردم، خیلی چیزا نمیتونیستم گفته که من میزنم، بترسیدم که یکی چی استادم جنگ بکنم. بعد اتم قطعی که میزنم خیلی گفتم میام خونه با پشیمان نشیدم، چی من نگفتم هم خیلی بعد اومدگیم در پشیمان شدیم، گفتم چی من اومدم. در این مدت 5 ماه ما فقط پسرم قطعی بچم قطعی با تلفن گپ میزدیم، دیگه خیلی پیش دیدگی نبودیم. وقتی که میگفتیم خبر بگیریم زنگ میزدیم، خوری میگفت که مقصد زیق میشود چی در کار میستیم. ما گرچند که دوی میخواستیم که خبر بگیریم یا که بریمش یگون روز بیست خونه دا مایلش ببینیم یاد کردیم، مثال یاد میکردیم. بعدی که اینجا اومدیم فهمیدیم شرایط‌های اجاره بسیار شرایط‌های حالت‌های بد بوده. این کودک صدکه همش صدکه شدگیان، همه کودک‌ها همه خورد و خوراک همش در حالتی بد، به حد افلاس، به حد شرکین. ما همیشه زورا نمیدونستیم. وقتی که این کارمندا آوردنشون همیشه ما را دعوت کردن، همینجا اومدیم یکم بار دیدیم که چی صدکه شده، یا بو میزده میگن مقصد همیشه زو آشکار شد. دیگه خیلی تصور میکردیم، خیلی فکر نداشتیم که مقصد این صدکه شده یا که بگیم که گشنه میموندیان. پرسیدم میگه در هفته شده بازی نکردن. در نتیجه چنین مناسبت کودکان به بیماری‌های گوناگون سرایتی، ضعیفی جسمانی و عقب‌مانی رشد ذهنی گرفتار شدند. این رفتار بی‌مسئولیتانه والدین باعث پایمال گردیدن حقوق‌های کودکان گردیده می‌تواند به سرنوشت آنها ضرر جبران ناپذیر رساند. همزمان ضمن سنجش معین گردید که اسلاموف عبدالله در برابر 13 نفر کودکان شهروندان همزمان 4 کودک خود را نیز از تحصیل در مؤسسه تعلیمی دور نموده است که حتی بعضی از این کودکان خواندن و نوشتن را نمی‌دانند. آدم میشه که اگر پخته‌تر نمی‌کرد بعد یگون خمچک را دستم بود خمچک خطی برای چی کردن دستش یا پشت میزد. هر کدامش 3000 تومان پرداخت میکردم. یعنی یوسف جان
فرزند من که الحال باید صنف 2 برود مکتب نمی رود نوشته و خوانده نمی تواند محمد جان که باید صنف 5 برود نه مکتب نرفته است نه خوانده است نمی تونه خواندن کرت نمی دانه و خوانده و نوشته نمی تونه. ما از همین کردار خود صدقاً پشیمانیم و با دیگه پدر و مادرها توصیه میتیم که فرزندان خود را از مکتب از تعلیمات نگیرند تا اینکه مثل این فرزندان ما بی سواد نمانند. وابسته به حالت‌های مذکور نسبت اسلامов عبدالله برای عذاب و شکنجه کودکان طبق طلبات ماده 117 و مانع تحصیل شدن با ماده 164 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده و در حبس پیشکی قرار دارد. اینچنین نسبت 9 نفر والدین نورسان با ماده 164 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده های جنایتی آغاز گردیده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. این حادثه بار دیگر ثابت می سازد که بی‌طرفی و بی‌پروایی نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان می تواند عاقبت‌های خطرناک داشته باشد. حفظ حقوق، سلامتی و رشد همه‌جانبه کودکان وظیفه مقدس هر یک پدر و مادر و تمام جامعه به شمار می رود. هیچگاه فراموش نباید کرد که آینده سالم جامعه از تربیت درست نسل نورس آغاز می گردد. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به مجلس عالی مسئولان ساختارهای دخلدار کشور وظیفه‌دار شدند که برای گزارش پورا بر روند رقمی اداره مالیه دولتی جاری نمودن استانداردهای بین المللی به حسابگیری و حساباتدهی مالیوی در همه سوبیکت‌های خواجگیدار تدبیرهای الوه‌گی را عملی نمایند. حالا در ولایت بدخشان شماره ترمینال‌های پرداخت به بیش از 1000 رسانیده شده است. گزارش پورا به حساب برابرکنی غیرنقدی یکی از سمت‌های مهم رشد اقتصادیات کشور به حساب رفته با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رقمی کنونی نظام مالیوی تدبیرهای مهم و سری وقتی عملی می‌گردند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان شماره کارت‌های پرداختی، پست ترمینال‌ها، بانکомат‌ها و خدمت‌رسانی‌های آنلاینی بانکی زیاد گردیده امکانیت‌ها با طلبات بین‌المللی مطابق می‌شود. این روند برای بهره‌ور شدن با امکانات معاصر و سبک خدمت‌رسانی باعث می‌گردد. تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اقتصادی در ولایت عملی گردیده ایستاده است. در سمت رشد اینفراستراکتور شماره کارت‌های بانکی در 3 سال 50% افزایش یافته، آن به بیش از 176,000 رسیده است. ضرورت بلند برداشتن معرفت مالیوی اهالی و تأمین نمودن فعالیت همه پست ترمینال‌ها در نقطه‌های سودا و خدمت رسانی از مسائل مهم ارزیابی می‌گردد. امروز 81% اهالی کلانسول ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی اهالی که امروز دارنده شناسنامه ملی هستند در برابر این دارنده کارت بانکی می باشند. شماره پست ترمینال های پرداختی در قلمرو ولایت به 1412 عدد رسیده. تنها در دوام سال 2025 به زیاده از 1.1 میلیون عدد عملیات طریق غیر نقدی انجام داده شده است. گزارش به اقتصاد رقمی یکی از هدفهای اصلی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. تطبیق آن در اساس برنامه تامین کرده می شود. در دایره هدفهای حکومت کشور سال 2026 فراگیری به خدمت رسانی پست ترمینال ها در بدخشان پورا به راه مانده شده. اقدام مذکور در رشد و پیشرفت اقتصادی منطقه مساعدت خواهد کرد. در موسم جاری گل‌های زیبای نورسته در طبیعت کوهستان کشور به مشاهده می‌رسد که رمزی احیاشوی و مژده فرارسی بهار و نوروز را افاده می‌کند. سیاه‌گوش از جمله گل‌های زیبای این موسم است که با شکوفایی و رنگارنگی‌ها زینت بخش طبیعت و الهام بخش هر بیننده میباشد. به مردم پیک شادی و نصرت و آغاز بهار و ایام رویدنها را میرساند. ولایت ختلان از لحاظ اقلیم همچون منطقه گرمترین کشور است
و حالا رویدن چنین گلها در طبیعت این وادی مشاهده می‌گردد که مژده‌رسان از آینده نیک و شادی افزای هر خاندان است. شرح بیشتر در تهیه عالم ناصرزاده. ҳудуди тоҷикистони соҳиби истиқлоли моро ки 93% кӯҳҳо ташкил медиҳанд, зебогии 4 фасли сол дар ҳама манотиқи кишвар мушоҳида мегардад. баҳор ки фасли дӯстдоштаву писандидаи ҳамагон ва фасли зебои табиат аст, мардум омаданашро бесаброна интизорӣ мекашанд. табиати зебову муҳити фарогир бо хусусиятҳои таъсирбахшу нишонаҳои вижаи худ ибтидо аз моҳи феврал муждаи омадани баҳору пайки шодӣ аз фарорасии наврӯзи оламафрӯзро ба сокинон мерасонад. рӯидани гули сиҳагӯш ва чанде аз навъҳои гуногуни гулу растаниҳои дигар ки дар моҳи январ ва феврал дар табиат мушоҳида мешаванд, мардумро аз наздик шудани айёми рӯстанҳову шукуфтанҳо огоҳ мекунад. айни замон зебогии чунин мавсим ва гулҳои наврӯста аз ҷумла гули сиҳагӯшро дар табиати зебои ноҳияи муъминобод метавон мушоҳида кард. гули сиҳагӯш ин дар фарҳанг ва тамаддуни мардуми тоҷик ва форсизабонон яке аз ҷойҳои хосу дорост. гули сиҳагӯш танҳо гули баҳорӣ нест, ин қосиди эҳёгари табиат, яъне рамзи садоқат, муждаи баҳор аст. ба монанди гули сиҳагӯш дар кӯҳсорон гули зардак, гули доғак низ мерӯянд. мавсими шукуфтани инҳо аслан охири зимистон аст, яке ҳамасола аз моҳи январ сар мешавад. имсол бо сабабе ки хунукиҳое ки дертар ба назар расиданд, инҳо ҳамин баромадани гулҳоро ба таъхир андохтанд ва аввалин гулҳое ки дар боғи ботаникӣ яъне шукуфтанд 5 феврал буд. ҳоло ки давраи охири зимистон ва фарорасии баҳору наврӯз айёми пирӯзии гармӣ бар сардӣ аст, чун анъанаи дерина мардуми тоҷик дар ин асно дар баробари ривоҷи корҳои саҳроӣ ва амалисозии иқдомҳои ободонӣ, инчунин дар мавсими эҳёи табиат, оини гулгардонӣ ва дигар суннатҳои хоси инсондӯстонаро иҷро менамуданд ва имрӯз низ ин оини нек дар байни мардум роиҷ аст. яке аз анъанаҳои қадими, яъне ки суннатҳои қадими пеш аз наврӯзи тоҷикон ин гулгардонӣ мебошад. кӯдакон ҳангоми шукуфтани гулҳои баҳорӣ ва бойчичак ба кӯҳҳо баромада онҳоро ҷамъоварӣ менамоянд ва ба деҳа баргашта хона ба хона мегардонанд ва суруди гули сиҳагӯш омадааст, муждаи наврӯз омадаастро мехонанд. мардум ба кӯдакон ҳамчун мукофот барои овардани хушхабар ва муждаи наврӯз шириниҳо ва донагиҳо медоданд ва имрӯз ҳам медиҳанд, чунки имрӯз ҳам ин нишонаҳо яъне ки муайян карда мешавад. тибқи андешаи олимону мутахассисон, гули сиҳагӯш ба оилаи гулҳои савсангул дохил буда, мавҷудияти беш аз 57 навъи онро дар олам муайян кардаанд, ки наздики 20 намуди он дар табиати тоҷикистон мерӯянд. вилояти хатлон, ки ҳамчун минтақаи гармтарини кишвар аст, марҳилаи аввали айёми бедории табиат дар ин водӣ мушоҳида ва эҳсос мегардад. сиҳагӯш, ки давраи шукуфоӣ хеле кӯтоҳ дорад, нишонаи зебогии нозуки табиати кӯҳистон аст. ин гули зебо ва хушбӯи баҳорӣ барои ҳифз шомили китоби сурхи тоҷикистон буда, барои мардуми тоҷик нишони пайванди таърихӣ бо замин, ниёгон ва ҷашни наврӯз рамзи эҳёшавӣ ва умед ба фардои дурахшон мебошад. соли 2025 кишоварзони вилояти суғд бо амалӣ намудани тадбирҳои кишту парвариши зироати кишоварзӣ ва кишти такрорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро ба 26 миллиард сомонӣ расонидаанд. баҳри фаровонӣ таъмини хоҷагиҳо бо тухмӣ дар анбору сардхонаҳо захираи маҳсулот мавҷуд буда, барои дастрасии аҳолии шаҳрҳои саноатӣ бо маводи ғизоӣ ярмарка фурӯши маҳсулот бо нархи арзон роҳандозӣ гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. кишоварзони вилояти суғд соли 2025 дар майдони зиёда аз 173 000 гектар замин кишти баҳории ҳама намуди зироати кишоварзӣ анҷом дода, бо истифода аз таҷрибаҳои нав гузаронидани кишти такрорӣ 4 миллион тонна ҳама намуди маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намуданд, ки аз ин ҳисоб ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 26 миллиард сомонӣ расонида шудааст. ба иттилои масъулин, ҳоло ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ захираи тухмӣ барои кишти баҳорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 176 000 тонна картошка, инчунин 40 000 тонна ғалладонагӣ, шолӣ, гандум, ҷувори макка, 42 000 тонна пиёз, 9 000 тонна сабзӣ ва дигар анвои маҳсулоти кишоварзӣ мавҷуд мебошад. дар анборҳо
در تخانه‌های ساکنان جماعت‌های دهات موجون، راست وحدت، اسماعیل سامانه و دلیان بالا ذخیره کرده شده است که دوره به دوره منتظم بازارهای استعمالی به برآورده مردم را ساکنان شهر ناحیه‌ها را با محصولات خویش تامین می‌نماییم. خواجگی‌ها اهالی در برابر تجربه کشت و استحصال برزیاد زراعت کشاورزی جهت تامین اهالی و فراوانی بازار در همه فصل سال تجربه خوبی ذخیره‌سازی را دارند. در ولایت 50 سردخانه برای ذخیره محصولات فعالیت داشته، اینچنین 100 انبار نگهداری عمل می‌کند که در آنها حجم زیادی محصولات کشاورزی موجود است و مرحله به مرحله و بازار پیشنهاد کرده می شود. در ناحیه دیوشتی، شهر استرافشان، ناحیه باباجان غفور و دیگر شهر و ناحیه ها در حجم ضروری ذخیره محصولات کشاورزی موجود است که تا موسم نو جمع‌آوری حاصل بسندگی می کند. همچنین اهالی نیز در تخانه های منزل استقامتی با اصول مخصوص که صفت و ترکیب محصولات ویران نمی گردد محصولات ذخیره دارند. در جماعت دیهات اونجی ناحیه باباجان غفورов انبار تخانه ها پر از محصولات می باشد و در هر عائله چنین امکاناتی هم تامین عائله و پیشنهاد ذخیره به بازار موجود است. ساکنان جماعت با استفاده از زمین‌های نزد حولگی، پرزیدنتی و سهم خواجگی محصولات استحصال کرده به بازار میبرند و هم ذخیره میکنند. غله‌دانگی ها، گندم، جوار مکه، شالی، کنسرو ها، میوه قاق، ترب، شلغم، پیاز و دیگر محصولات هایی که به روزگار ضرور است ذخیره میکنند و از خود باقی مانده اضافگی را به بازار استعمالی برآورده به فروش میگذارند و در جماعت ساکنانی هستند که در خانه های خود ذخیره های کلان دارند. با مقصد اجرای دستور و سفارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت تامین امنیت آذوقه‌واری، دسترسی اهالی با محصولات غذایی از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت هر هفته یرمرکه فروش مال و محصولات غذایی در شهرهای صنعتی شهر خوجند، بوستان، گلستان و استقلال راه اندازی شده است. مال و محصولات اساساً محصول دست کشاورزان، استحصال کارخانه‌های خوراکواری، قنادی، گوشت و شیر در حدود ولایت بوده با نرخ 25 تا 30% ارزان پیشنهاد می‌گردد. در امروزه یرمرکه فروش بیش از 200 تن محصولات از حساب ذخیره برآورده شد تا دسترسی همگان باشد و نرخ بازار به تغییر نگاه داشته شود. масъулону кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи фархор бо мақсади пешгирии бемории сироятӣ ботулизм миёни кормандони бозору марказҳои савдо ва сокинон хоса истеъмолкунандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. дар ин тадбир роҳҳои пайдоиш аломат ва сабабу пешгирии ин беморӣ фаҳмонида шуд. гузориши ҳамкорони мо. таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифат хусусан маҳсулоти консервакунонидашуда ва бо риояи талаботи қоидаҳои санитарӣ омода намудани он яке аз шартҳои солимии ҷомеа ба ҳисоб рафта кормандони бозору марказҳои савдо, сокинон, хоса истеъмолкунандагон бояд ба ин масъала диққати аввалин дараҷа равона намоянд, зеро беэътиноӣ дар ин самт метавонад ба бемориҳои гуногун аз ҷумла ботулизм ё худ заҳролудшавӣ оварда расонад. бо дар назардошти муҳимияти масъала кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи фархор пайваста миёни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мемонанд. давоми соли 2026 оиди пешгирии бемориҳои заҳролудшавии ғизоӣ ва ҳамчунин пешгирии ботулизм як қатор корҳои фаҳмондадиҳиро дар иншоотҳои самти хӯрока, дар бозорҳо ва мағозаҳо инчунин дар байни аҳолӣ гузарондем. ботулизм яке аз паҳншудатарин ва оризаноктарин беморие мебошад ки дар байни одамон маъмул аст. мутахассисон ин бемориро асосан ба истеъмоли маҳсулоти консервашуда дар шароити хона рабт медиҳанд, зеро он дар сурати риоя нагардидани қоидаҳои санитарӣ ва чанд омили дигар ба вуҷуд меояд. банкаҳое ки дар шароити номусоид консервонида шудаанд ва ҳангоми маҳкам намудани банкаҳо қоида ва меъёрҳои санитарӣ риоя нашудаанд, одамизод метавонад ба бемории ботулизм гирифтор шавад. бемории мавриди назар аломат ва нишонаҳои худро доро буда ҳангоми падид омадани аломатҳо нафарони гирифтор ба ин беморӣ бояд дарҳол ба нуқтаҳои наздиктарини тиббӣ муроҷиат намоянд.
сабаби беморӣ асосан ҳангоми истеъмоли хӯришҳои консервашуда аз маҳсулоти сабзавотии туршияшон паст аз қабили помидор, бодиринг, боимҷон, лаблабу, нахуди сабз ва замбурӯғҳо ки нокифоя пухта ва тамиз карда мешаванд арзёбӣ мегардад. Маҳз бо мақсади огоҳонидани аҳолӣ аз ин паёмадҳо ва пешгирии заҳролудшавӣ аз хӯришҳои дар шароити хона тайёршуда, масъулони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи Фархор тадбирҳои оммафаҳмониро миёни аҳолӣ ва фурӯшандагони бозору марказҳои савдо пурзур менамоянд. Чунин тадбирандешиҳои саривақтӣ имкон медиҳад то дар пешгирӣ аз сар задани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ҳиссаи арзанда гузошт. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомидии Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. асоси ҳама гуна ислоҳоту навгонӣ дар соҳаи маориф ва беҳтар шудани сифати таҳсил ва таҳияи китобҳои дарсӣ ба талаботи стандарти таҳсилот вобаста аст. татбиқи технологияҳои нави рақамӣ барои пардохти маблағи иҷораи мавод ва китобҳои дарсӣ ба шаффофияти фаъолият мусоидат менамояд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. тибқи таҳлилҳо дар 25 соли оянда шумораи хонандагон дар Тоҷикистон ба 4 миллион нафар мерасад. зиёдшавии шумораи хонандагон солҳои охир талаботро бо китобҳои дарсӣ афзоиш додааст. аз ин рӯ барои таҳсили солҳои 2025-2026 дар асоси дархости раёсату шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷиҳати таъмини муассисаҳои таълимӣ бо китобҳои дарсӣ нашри 9 миллиони 154 ҳазор нусха китоби дарсӣ ба нақша гирифта шуда, аз ин миқдор 8 миллиони 681 ҳазор 310 адад, яъне 95% он ба масъулони соҳа дастрас гардиданд. таъминот ё ин ки дастрасӣ ба китобҳои дарсӣ сол то сол хубтар мешавад. агар дар соли таҳсилии 2024-25 ро назар кунем, зиёда аз 4.5 миллион ба нақша гирифта шуда буд ва аллакай дар муддати як сол ки ин миқдор, яъне ки 9 миллион 154 ҳазор китоби дарсӣ чоп ва ирсол намудан ба шаҳру ноҳияҳо дар даврони истиқлолият, ин як бесобиқа аст. нахустин маротиба мешавад ки ин қадар китоби зиёд ба нақша гирифта шудааст. ин ҳам дар доираи дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар ҷиҳати пурра таъмин намудани хонандагон бо китобҳои дарсӣ мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ ба масъалаи рақамӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои нав ҳамчун самти афзалиятноки рушди кишвар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар намудани шаффофияти фаъолият барои пардохти иҷораи китобҳои дарсӣ рақамикунонии соҳаро муҳимтарин раванд ҳисобида, ҳолати пардохти маблағ, нигаҳдорӣ ва фондигардонии иҷораи китобҳои дарсӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро ба низоми нави рақамӣ гузаронинданд. барномаи омода сохта шудааст ки тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, падару модарон, волидайн метавонанд ҳаққи пардохти китобҳои дарсиро тавассути барномаи билингӣ баром мода шавад. беҳтар намудани пардохт дар он аст ки дар деҳотҳои дурдасттарин тавассути ин барнома пардохт намоянд бе мушкилот, тавассути QR-кодҳо, тавассути посттерминалҳо метавонанд он телефонҳои мобилие ки дар дасти худ доранд ҳаққи пардохти иҷораи китобҳои дарсиро тавассути ҳам QR-кодҳое ки ташкил карда шудаанд пардохт намоянд. асоси ҳама гуна ислоҳоту навгонӣ дар соҳаи маориф ва беҳтар шудани сифати таҳсил ба таҳияи китобҳои дарсӣ ба талаботи стандартии таҳсилот мутобиқ вобаста аст. имрӯз дар аксари муассисаҳои таълимии кишвар дастрасии хонандагон ба китобҳои дарсӣ қонеъкунанда аст. минбаъд низ дар асоси таҷрибаи наву пешқадам баланд бардоштани сатҳу сифати китобҳои дарсӣ ва афзоиши нусхаҳо дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот чораҷӯӣ карда мешавад. роҳандозии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар кишвар баргузор мегардад, василаи баландбардоштани сатҳи дониш ва тарғиби аҳли ҷомеа ба мутолиаи китоб мебошад. рухшона Сидиқзода аз ноҳияи Тоҷикобод дар даври ҷумҳуриявии озмун ширкат варзида сазовори ҷои намоён гардидааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. сухан гуфта шуд, гуфтанӣ ҳам намонд. ман аз гуфтан хоҳам яке бо ту ронд.
سخن هرچی رخشانه صدیقزاده سال جاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه تاجیک‌آباد را ختم خواهد کرد. سال گذشته در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در نمینه ادبیات گذشته تاجیک شرکت ورزیده در دور جمهوریوی صاحب جای سوم گردیده است. برای نایل گردیدن به موفقیتی به دست آورده رخشانه پس از مشغولیت‌های درسی دوام 1 سال از آموزگار صاحب تخصص سهراب وهابزاده مشغولیت‌های علاوگی گرفته در دور جمهوریوی آزمون مهارت خویش را سنجیده صاحب جای سوم گردید. صدیق و رخشانه هم در خانواده آنها نسبت به اون مناسبت جدی داشتن نسبت به آماده کردن فرزندشان به این آزمون و هم خودشان بیشتر شوق داشت. حالتهایی میشد که مثلا ما در یک هفته 2 بار 3 بار با صدیق و رخشانه چون صحبت میکردیم در مورد آماده کردن او با آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. من وقتی که با او وظیفه میدادم یا وظیفه پیشنهاد میکردم اون میگفت که این کم است. کم شاگردی است که مثلا چنین برخورد داشته باشد. غالبیت در دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. برای رخشانه صدیقزاده مرحله نهایی نبوده، عین زمان با مطالعه اثر بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی مشغول می باشد. هدف این خواننده دهه دوردست ناحیه تاجیک‌آباد شرکت ورزیدن در آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی می باشد. برای سزاوار گردیدن به جایهای افتخاری آزمون رخشانه صدیقزاده بیشتر به کتابخانه مرکزی ناحیه آمده این بارگاه معرفت را جای مطالعه همیشگی برای خود انتخاب نموده است تا اینکه با آمادگی همه‌جانبه در آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی شرکت نماید. коллеҷи тиббии ноҳияи рашт аз соли 1992 инҷониб фаъолияти назаррас дошта ба омода намудани мутахассисони соҳаи тиб равона шудааст. таълим ва омӯзиш дар ин муассиса бо истифода аз имкониятҳои муосир ва стандартҳои баланди таълимӣ амалӣ мегардад. то ҳол зиёда аз 5000 нафар мутахассиси соҳаи тиб ки дар муассисаҳои тандурустии ноҳияҳои водии рашт фаъолият мекунанд ин муассисаро хатм кардаанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. муассисаи давлатӣ коллеҷи тиббии ноҳияи рашт асосан бо мақсади тарбияи кадрҳои миёнаи тиббӣ барои муассисаҳои тандурустӣ аз ҳисоби хатмкардагони муассисаҳои таълимии ноҳияҳои минтақаи рашту сангвор ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бунёд шудааст. дар коллеҷи тиббӣ тариқи буҷавӣ ва шартномавӣ аз рӯи ихтисоси кори ҳамширагӣ ва момоддоягӣ кадрҳои миёнаи соҳаи тиббӣ тайёр карда мешавад. танҳо соли гузашта ин макони касбомӯзиро 154 нафар донишҷӯ хатм карда дар муассисаҳои тандурустии ноҳияҳои минтақаи рашт ба кор ҷалб гардиданд. бинои сиёҳшонаи таълимӣ, кабинетҳои фаннӣ, симхонаҳои компютерӣ барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ, толори маҷлисгоҳ ва китобхонаи замонавӣ дорои 8000 адабиёти бадеӣ ва дигар шароитҳои замонавӣ имкон медиҳад то донишҷӯён дар баробари касбомӯзӣ сатҳу сифати дониши худро боз ҳам баланд бардоранд. бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани маҳорату малакаи касбӣ корҳои амалии донишҷӯён зери роҳбарии табибони соҳибкасб дар беморхонаи марказӣ ва дигар муассисаҳои тандурустии ноҳияи рашт гузаронида мешавад. сипоси беандозаи худро ба асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавондухтарон шароити мусоидро фароҳам овардааст то мо дар коллеҷ ки бо тамоми шароитҳояш муҳайё гаштааст ба таҳсил фаро гирифта шавем. дар коллеҷи тиббии ноҳияи рашт аз рӯи 2 ихтисос 701 нафар донишҷӯ тариқи буҷавӣ ва шартномавӣ таҳсил доранд ки аз ин шумора 441 нафари онҳоро асосан духтарон аз ҳамаи минтақаҳои кишварамон ташкил медиҳанд. соли ҷорӣ бошад ин макони касбу ҳунаро 100 нафар донишҷӯ хатм карда ҳамчун кадрҳои миёнаи тиббӣ аз рӯи талаботи муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳо бо ҷои кори доимӣ таъмин карда мешаванд то бадин васила сатҳу сифати хидматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳот боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ монда шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт.
با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی و جشن بین المللی نوروز، مسئولین ولایت ختلان در شهر کلاب با فعالان شهر ملاقات نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند. در دایره سفر کاری مسئولین ولایت ختلان به شهر کلوب نخست در تالار مقامات اجرایی با فعالان رهبران تشکیلات و مؤسسه‌های شهری و منطقوی وخوری انجام دادند. ضمن وخوری مسائل‌های مهم رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه خاصه شهر کلوب، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و آمادگی‌های همه‌جانبه به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و تجلیل باشکوه جشن نوروز مورد بررسی قرار گرفتند. تاکید گردید که جشن 35 سالگی استقلال دولتی برای هر یک ساکن مملکت رویداد تاریخی و سرنوشت ساز بوده. ضرور است که تمام شهر و دهات منطقه به کارهای آبادانی و سازندگی مشغول شوند و در پیشرفت و شکوفایی کشور سهم خود را گذارند. همزمان عاید اجرای سری وقتی کشتی دورنما، استفاده ثمرناک هر قطعه زمین، تامین نمودن خواجگی‌ها با تخمی‌های خوش‌صفت، نوری‌های مینرالی و تکنیکای ضروری، اینچنین افزایش استحصال محصولات وطنی باید زیر نظارت قطعی قرار داده شود، زیرا این تدبیر میتواند به تامین امنیت عضوقواری، غنی گردانیدن بازار استعمالی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ساکنان مساعدت نمایند. با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت سبز و خرم گردانیدن محیط زیست، در ادامه مسئولین ولایت ختلان در معرکه نهالشینانی که در دهه اندراب جماعت دهات ضربدار در شفت شاهراه کلوب دوشنبه برگزار گردید شرکت ورزیدند. در این اقدام زیاده از 1.5 بیغ نهالان همیشه سبز شنانده شده قطعه کنار راه به یک منطقه سبز و خرم تبدیل داده شد. نهال‌های شنانده شده با سیستم معاصر آبیاری قطرگی پرورش کرده می شوند. تاکید گردید که چنین اقدام‌ها در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و اینچنین در پرتو سیاست دولتی حفظ محیط زیست راه اندازی گردیده به بهداشت وضع اکولوژی، زیبا گردیدن محیط زیست مساعدت می نمایند. با مقصد بهتر نمودن وضع اکولوژی محل، پیشگیری تاثیر عامل‌های منفی طبیعی و فراهم آوردن محیط سالم برای زندگی ساکنان در گوشه و کنار کشور پیوسته تدبیرهای سازنده راه‌اندازی می‌گردند. در همین زمینه در روزهای استراحت در شهر و ناحیه‌های کشور اقدام عمومی نهالشینانی برگزار شد که مقصد از آن سرسبزگردانی و تحکیم توازن اکولوژی روانه گردیده است. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. یکی از عملهای آبادانی و سازندگی در پایتخت این شیناندن نهال و درختان سایه‌افکن و زیبدهنده و گل و بوته‌های آرایشی می باشد. همین است که امروزها از جانب ساختار و مقامات‌های دولتی پیوسته حشرهای دستجمعانه و معرکه‌های نهالشینانی دایر می‌گردد. این نوبت کارمندان پروکراتور شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن در موضع زیبامنظر معماری لوچاب پایتخت شماره زیادی درختان زیبای سوزنبرگ را شناندند. این اقدام مهم اکولوژی در دایره سیاست دولتی جهت حفظ محیط زیست، بهتر نمودن وضع اکولوژی شهر و وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی گردید. کارمندان پروکراتور شهر دوشنبه در برابر اجرا نمودن وظیفه‌های خدمتی اینچنین بهره بهتر نمودن وضع اکولوژی پایتخت کمر همت بستند. از جمله در موضع معین شدن آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه برای تشکیل نمودن شنبگی و با توصیه متخصصان زیاده از 1,500 بیغ درختان سایه‌افکن شنانده شده است. من بعد نیز کارمندان پروکراتور شهر دوشنبه بهره آبادانی و شکوفایی پایتخت کمر همت بسته در بهتر نمودن وضع اکولوژی شهر سهمگذار می‌باشند. این تشبث نشانه روشن دستگیری سیاست سازنده و بنیادکارانه رهبرت عالی کشور و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بوده به تحکیم فرهنگ اکولوژی جامعه و آبادانی من بعد پایتخت مساعدت می‌نماید. پروکراتور شهر دوشنبه من بعد نیز در برابر تامین ولایت قانون در تطبیق برنامه‌های دولتی و تشبث‌های آبادانی و کبودزارکنی فعالانه سهم خواهد گذاشت تا شهر عزیزمان باز هم زیباتر و سبزتر گردد.
با نظرداشت موسم مساعد در ناحیه ناصر خسرو معرکه نهالشینانی گذرانیده شد که هدف از آن بهتر نمودن وضع اکولوژی، سبز و خرم گردانیدن محل‌های اهالی نشین و آباد و زیبا نمودن محیط زیست ارزیابی گردید. این اقدام عمومی اکولوژی در دایره سیاست دولتی حفظ محیط زیست راه اندازی شده با تامین رشد استوار و حفظ طبیعت محل روانه گردیده است. تدبیر مذکور با تشبث بخش حفظ محیط زیست در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی برگزار گردیده در آن مسئولین، کارمندان تشکیلات مؤسسه ها، ساکنان وطن دوست، اختیاریان و دوستداران طبیعت فعالانه اشتراک نموده در کنار راههای ماشینگرد، سوزنبرگ و پاولونیا شینانیدند. در همین زمینه در ناحیه شهر توز نیز با اشتراک وسیع مسئولین، کارمندان تشکیلات مؤسسه ها و جوانان نهالان سایه افکن و آرایشی شینانیده شد. تاکید شد که درختان همیشه سبز در تمام فصل‌های سال نقش محافظتی داشته به معتدل نگاه داشتن اقلیم محل و بهتر گردیدن حالت اکولوژی محیط مساعدت می‌نماید. ضمن نهالشینانی مسئولین به مسئله نگاهبین درست نهالان شینانیده شده توجه مخصوص ظاهر نموده، تامین آبیاری سریع و حفظ آنها را از آسیب‌های بیرونه عامل اساسی موفقیت چنین تدبیرها ارزیابی کردند. طبق نقشه کبزورکنی در سال 2026 در حدود ناحیه شهرسوز 26000 بیخ نهال‌های سویافکن همیشه سبز و میوه‌دهنده به نقشه گرفته شده است که اجرایش عموم باشد به حالت امروزه 92.5% را تشکیل می‌دهد. در نزد بخش حفظ محیط زیست 1 هکتار نهالخانه فعالیت می‌کند که در نهالخانه 5 نمود نهال پرورش کرده شده است. این سال 2 نمود نهال آن به موضع‌های مطابق به اقلیم برآورده شناخته شد. معرکه نهالشینانی در ناحیه قبادیان نیز با تشبث بخش حفظ محیط زیست و سهمگذاری ساکنان ادامه یافته در موضع‌های مناسب نهالان همیشه سبز شناخته شد. طور مسئولین ابراز داشتند برای سری وقت تامین گردیدن معرکه نهالشینانی و کبودیزارکنی و بنیاد باغ‌ها در ناحیه کارخانه واحد دولتی نهال پروری فعالیت می‌نماید. با اطلاع مسئولین سرریاست حفظ محیط زیست در ولایت ختلان چنین چورابینی‌های اکولوژی در شهر و ناحیه‌های ولایت پیوسته راه‌اندازی گردیده با بالاروی معرفت اکولوژی اهالی، تحکیم حس مسئولیت شناسی نسبت به طبیعت و فراهم آوردن محیط تازه و استوار برای نسل‌های آینده مساعدت نموده سهم ارزنده در سرسبزی وطن میباشد. дар ҳудуди резервати биосферии ромид бо ибтикори кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат маъракаи васеи ниҳолшинонӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур дар доираи татбиқи сиёсати давлатии ҳифзи муҳити зист, беҳтар намудани вазъи экологии минтақа ва ғанӣ гардонидани захираҳои табиӣ роҳандозӣ шуда, ҳадафи асосии он афзоиш додани масоати майдонҳои сабз ва таҳкими тавозуни экологӣ арзёбӣ мегардад. зимни ин маърака 1500 бех ниҳоли сояфкан шинонида шуд. ниҳолҳои шинонида шуда бо дар назардошти иқлим ва хусусиятҳои табиии минтақа интихоб гардида барои мутобиқшавии беҳтар ва нашунамои устувор тадбирҳои зарурии агротехникӣ андешида шуданд. ҳамзамон дар ҳамин рӯз аксияи тозагии маҳал доир гардид. дар он намояндагони касбу кори гуногун, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва фаъолони ҷомеа ширкат варзида бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ ба корҳои тозакунӣ ҷалб шуданд. дар театри давлатии ҷавонон ба номи маҳмудҷон воҳидов намоишномаи тарбиявию фарҳангӣ пешкаши ҳаводорон гардид ки ҳадафи асосии он тақвияти ҳисси ватандӯстӣ, худшиносӣ ва хештаншиносии миллӣ арзёбӣ мегардад. маълумоти бештар дар таҳияи меҳроби абдусаттор. дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон ба номи маҳмудҷон воҳидов намоишномаи тозаи тарбиявию фарҳангӣ пешкаши ҳаводорон ва бахусус ҷавонон гардид ки ҳадафи асосии он тақвияти ҳисси ватандӯстӣ, худшиносӣ ва хештаншиносии миллӣ арзёбӣ мешавад. намоиш бо забони таъсирбахши саҳнавӣ масъалаҳои муҳими ҷомеаро матраҳ намуда тамошобинро ба андеша дар бораи арзишҳои миллӣ, эҳтиром ба таърих, масъулияти шаҳрвандӣ ва нақши ҷавонон дар бунёди ояндаи кишвар водор месозад. мазмуни намоишнома бештар ба тарбияи ахлоқию маънавии насли ҷавон равона гардида тавассути сарнавишти қаҳрамонҳо нишон дода мешавад ки расидан ба орзуҳо танҳо бо сабру таҳаммул, меҳнатдӯстӣ ва иродаи қавӣ имконпазир аст. образҳои офаридашуда зиндагии воқеи ҷавонони имрӯзаро инъикос намуда паём медиҳад
ки инсон бо заҳмати ҳалол ва ҳисси масъулият метавонад дар ҷомеа мавқеи арзанда пайдо намояд. саҳнаҳои пурмазмун тамошобинро ба андеша бурда арзишҳои инсондӯстӣ, эҳтиром ба бузургон ва садоқат ба ватанро тарғиб мекунад. ба гуфтаи масъулон баргузории чунин намоишномаҳо дар шароити имрӯза барои баланд бардоштани сатҳи маърифат ва худогоҳии ҷавонон аҳамияти калон дорад. зеро театр на танҳо макони фароғат, балки мактаби тарбия, сабру таҳаммул ва меҳнатдӯстӣ мебошад, ки тавассути санъати саҳна инсонро ба андешаи амиқ ва худшиносии воқеӣ раҳнамоӣ мекунад. ҳамин гуна иқдомҳои фарҳангӣ метавонад дар ташаккули шахсияти фаъол, ватандӯст ва масъулиятшиноси ҷомеа нақши муҳим бозанд. дар италия ҳангоми фаромадани тарма 2 нафар ба ҳалокат расид. бар асари тӯфони Нилс дар Фаронса 900 000 сокин бебарқ монд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар ҷанубу ғарби Фаронса корҳои бартарафсозии оқибатҳои обхезӣ ва тӯфони Нилс идома дорад. вазъият дар баъзе минтақаҳои кишвар то ҳол мураккаб боқӣ мемонад. дар натиҷаи офати табиӣ 3 нафар ба ҳалокат расида 900 000 сокини Фаронса аз барқ маҳрум шуданд. барои барқарор кардани вазъ мақомот тақрибан 3000 корманди наҷодиҳиро ба минтақаи зарардида сафарбар намуданд. баландшавии сатҳи оби дарёҳо ба корҳои бартарафсозӣ мушкилоти бештар эҷод мекунад. бар асари фаромадани тарма дар Италия 2 нафар ба ҳалокат расиданд. як нафари дигар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҳолати вазнин қарор дорад. тибқи иттилои мақомот ин ҳодиса дар минтақаи Монблан дар наздикии марз бо Фаронса ва Швейтсария рух додааст. кормандони хадамоти наҷодиҳӣ изҳор доштанд ки ҳар се ҷабрдида шаҳрвандони Фаронса мебошанд. дар маҷмӯъ дар амалиёти ҷустуҷӯӣ 15 наҷодиҳанда ва дучархбол ҷалб гардидааст. ба иттилои мақомоти маҳаллӣ сабаби фаромадани тарма бориши аз меъёр зиёди барф арзёбӣ мешавад. ҳамчунин хабар дода шуд ки дар давоми ҳафтаи охир дар кӯҳҳои Италия 13 нафар бар асари тарма ба ҳалокат расиданд. бар асари бориши аз меъёр зиёди барф дар баъзе минтақаҳои Қазоқистон дар роҳҳои мошингард мушкилӣ пеш омад. 3 мошини сабукрав ҳангоми сафар кардан дар роҳ ба мушкилӣ дучор шуданд. наҷодиҳандагон ба 14 мусофири дар мошин буда кӯмак расонидааст. ин гуна ҳодисаҳо боз дар якчанд минтақаҳои Қазоқистон ба қайд гирифта шуданд. мақомот ба ронандагон ҳушдор медиҳанд ки ҳангоми ба роҳ баромадан шароити боду ҳаворо ба назар гиранд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.